de nuevo. Si me da esta cara, ten cuidado tú. Si me da esta cara, oíste, ten cuidado. Y ten cuidado conmigo. Yo, sakge la papa. Si ou fwe. Mbo respect fèm bazan moun ou papa. Ak fe sa. Oh, ou dim sa fè sa anko? L'autre jour là où on bof une petite photo moi ou manqué faire au prom. Oh, mwen sa ta iti de, mwen tout pan sa ta iti nan ev de kom la pou la. E gare mien. Comme ça mon cher. Non mais mon cher sou e ba là connaît nous même haïtien nous pas amis avec nèg yo men. Ou e nèg là pas quitter me camper mon cher. Mwen ta bon menti, bon tout gen papier mon cher, mwen pa mwen courir. Mwen bon la. Papi pa fèm sa mon cher. Oh, C'est qui papier m'a mettre cerveau. mwen ba konnen, mwen courir. Ça mwen te fè. Yo, Michel dit que ben papa frère. Mwen dim nan. Bon pied m'zami. Mwen bon mon cher, si vous parce que bon nèg mette bon ba se. Mes amis souble, mwen la mwen, an mwen. Mwen courir là tout grand moun. Mwen tellement pon so men. Mwen le papa nan kon bime kan ba. Sou te un bon blode men, l'autre un nèg l'autre ou pas t'a bon téléphone, on t'a dit yo en aller puis nous laguer. Bon fè pou ton bon téléphone, sa téléphone am dale. Ou bouko. Téléphone non, mais ça va faire là, on va pourtant moi. Yo, bagan nan base. Mais n'a posé là toujours ça. Oh, ça la fait là. Man chita là toujours on va faire. Pa komanse tremble la, non? Rete en place. Moreno, pero párate, pero ven acá. Mwen sa la men. Párate. Yo, men bicho. Mwen ne samte wala chupa, papa. Oye, capelo men. Pero ¿dónde que usted va? Que te para aquí, que eso es lo que te estoy diciendo. Pero ven acá. ¿Qué es lo que? Solo diciendo. Hoy te lo digo, hoy no estoy trabajando. Hoy no estoy trabajando hoy, pero necesito algo. Necesita Rápido que me tengo que ir. Oíste. ¿A botar todo hablamos entonces? a botar todo hablamos. Ey, y tú, ten cuidado con esa cara que tú me estás dando, oíste. Que ten cuidado con la cara. Y no te lo voy a repetir de nuevo. Si me da esta cara, ten cuidado tú. Si me da esta cara, oíste, ten cuidado. Y ten cuidado conmigo.